hei mate ni ring mai nu sangkha zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai mate pa matin tu na puisa ka momoti ATM ma min hak renga ti nia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga langem nang ni nu pa chu ngen ti molmola hey kan fanuin shilong atangin poisa mi ron cha thuta mobile banking in kan thon nga la lomole SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu chu kamang tang kai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai avan thove o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome yes kini chung ka tan chuan mobile banking hi kan lunglom na berani Street Bank mobile banking service clear to te chibai vekule SBI mobile banking inter high school quiz competition sang ni som pathum gan lo thleng le tareng maya zanina hian St Paul's Higher Secondary School le Helen Lowry Higher Secondary School te anin ti siak le don ani ke hi Emily Van Tluangi quiz master kani a St Paul's Higher Secondary School le Helen Lowry School te hi an ming te an veng te an class te kha han soi se khong ai thlak ma exam lai te ania an pani ni hianin exam lai an ni veka inge selection exam nei lai an ni boxia chuti chungchan zan ina ten ron tel theya kan lom tak zar ni ti kan soi du a Helen Lowry School te hianin number 1 an pota choman chan ming te han soi masa se. My name is Emily Sizo Tanpari, class 10 from Helen Lowry School. My name is Christina Lunfeli, class 10 from Helen Lowry School. St Paul's te han soi vese. My name is Christina Malsom, Kimi class 10, St Paul's Higher Secondary School. And my name is Salom Pia, class 10, St Paul's Higher Secondary School. Class 10 vekania selection exam la yan ni a khong ai thlak le me nak tu ka exam tur nei ve ni a hong ale khajer le ngal char char ngai don boxi helama ril ru pek lo the boxi lawa boni se thatta kan ti the nan du sakna kan hlan ma sa ningan melin enula Christina te cheu Emily te cheu ganin hlai le lom khop maya Christina pakhat jok le Emily pakhat jok ni do nom takte kan ni vela maratsu ang tlang lo po hi thathawe le inti siak na akan lu ma in puan tur poi mo te an sei le ila an inti siak na tur hi GK bu changte tin current affairs te le pu emlal man zola le khabu jiak nge takading zelin ti atangin anin ti siak le dona ni a tin za ina hian round li an khel le dona anga yangin round 1 a hian zona le chan na ani nga round 2 a adik le diklo round 3 a optional round ani anga round 4 a chuanin visual round ani dona ni chuan he show a hlotlin nana min sponsor sak tu hi State Bank of India mobile banking te ania tin co sponsor tu te hi AMC MNJC and IR chan Mariram Nun Road NRHM Louis Orthos Lalboy Shopping Complex Bethel Electronics Millennium Center Environment and Forest Fancy Electronics te ania tin tan min tan pui tu te hi DRDA le Roni Enterprise te ania tin ka makeup hi zantin ka soi to china ka makeup moi takle ka minal takte min chei tu te le ka sammoi ta ka min chei tu te hi Aroma Beauty Parlor Millennium Center D5 third floor an oma han ni hin thiam mi pale me chha po lume te le chei song song po in an ti thei ve ka ne ti hakan soi do a ten ka kormoi ta khi vakiria ina min tum sakani a ni hi Millennium Center a second floor a C35 le 36 a anomani ti hakan soi non vele du ani ala inti siak na kan lut ngalanga zo na le chan na hun ani anga round 1 hi round 1 hian mark som apudona din zo na panga ve kan zot le anga mark som apu anga chumi zo a chuan round 2 a chuanin adik lawa kan lut dona ni Helen Lowry the number 1 an pota Helen Lowry tringin kan tran masa anga in ringem in ring mo le question uluk takinin enanga second som ni in nei man mo lo tur kan ti chen kha man mo lo win time enge a over man lo chia vela chan thiam te po kha poi mo ania le in zo na Helen Lowry School te hei hi ani
Punjab ram Fazil kha Abohar area aram sale sawa te hum hal tu te khatu te nge in huna internet Vishnu ho. chang rang ve chiang em chiang veo ni mo question ka chair zo ma main lo ang zo zo to le adik nge dik lo enang chang dik ani bol kan chan thaboka dat le pon shazel ka be saya shazel turpon du sakna ka hlana ni ale St Paul's Higher Secondary School te in hun a in tandona in zona hei hi ani White Cliffs of Dover ti hla satu khatunge in huna internet Viralin. man chang rang thei ve kalo hlau thong chin man mo de de bain chan chuan amaro chu an chiang bokin ka sha adik nge dik lo benang chang dik le ani lawam hle mai an alaya din pon wam khop mai zan in chu thiam don boxia le pekin chato lawang te chu ka hlau khop mai ale Helena Higher Secondary School te in zona hei hi ani Khas Central Service Officer Hindi class a teacher du lo khan professor kha engtin nge a chan in hun a internet man mola tur Lemzia ahi ka thiam zo ngani lawate. lemzia ka thiam zong ani lo atia adik nge dik lo en phatang a chang dikani chang dikani Sir, I am very poor in drawing atia Mizoram ron soi kan pom thawang ale St Paul's Higher Secondary School te in zona he hi ani chung khat nai thi voina kal aya a duty ngai poi mo zok lat chin khatunge in huna internet second song Narin nom. tunge zona kha en chan tur tunge atia ming ani chukaringa ale adik nge dik lo enang chang dik lo tat mai pu SR wala ani ana chanari nam chiang khop mai maro chu a ming kharon zo tunge ati chawan chan question kha chiarnon fo thin turani adik reng kha chan swal pal te kha om theya shat reng kha chan swal pal te kha om theya nia film khor tu ale Helena School te in zona hei hi ani thing dim lam shwai tu indiar khima ar changku aton wa chuan enge a omzia in huna internet Nu fa emo unau piang hun emo mut pui to tina. chiang em ati adik nge dik lo enang chang dikani nu fa emo nula una piang mun emo angai to ti na ni ongai kha mut pui ni hana in angani le St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani lal kheran pathian rongbol na atho do na shatir na mu kha enge ni in hun a internet lal kheran pathian rongbol na atho do na shatir na mu kha enge ni second nga time over mantlet awan poi ve a chan na chu aram le a fel na chu zong ma support ro ti ani le pekala tamalom tro zona pathum chau na changa la tamlu tu round 2 3 4 lo ma la tang sau ro le Helena Higher Secondary School te in zona hei hi ani Protestant denomination ring tu noi khatal neya damdo in pakhatal nei te chau member an ni theina mun kha eng college nge in hun na internet
time over tlat mai tlem te kan soi chin soi le lo mayang achana chu Velour Christian Medical College ni Mizoram a phe chana lar lu tu kan ya lo chin tharo Velour phe chu kan chat lar ber pol ani me le St Paul's Higher Secondary School te in zona he hi ani zu kan boy pui lo mi thiang hlim ni chakin kan boy pui zo kan ni ti tu khatunge in hun a in tane Reverend Tansiama. Reverend Tansiama dikangem adik nge adik lo enang dik lo tlat pulal de nga zo kani pulal de nga ani le Helena Higher Secondary School te in zona hei hi ani mizo te hian lunglen le mi ti dan lak chhon ba khi engem mo kan thiam engem mo thiam kan nei le ti tu khatunge in huna intrane Reverend Tansiama. Reverend Tansiama lar khop mai adi ka ngem enang chang dik lo tlat pu HK boy chhuaka ni HK boy chhuaka she chhuak war barem acha shim shat lo chan po kha chan fu pal te kha theya chan lo top ai chan chan shim a tha kan ti kha ani dewa kan shat kha chu han chang shim milani mai ole St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani mithi voina a thla tu tam ai chuan ral le lama lo hmuak tu a poimo zok ti tu khatunge ni in huna intrane Reverend Tansiama. vai thum nani to ani tak dongem enang an chang dikani Reverend Tansiama vai nin ti na ni an chang dik ta lompui tak setani tikhan round khat na kan zova round ni na kan lut nga langa kan naw te hi an fakom ha kan chang theizel thome nak tu exam nei ten lani exam me kan nia selection exam ani le nga la churi chungchan chan turan shezel thome yan fakom hle ni ale diklo kan lut anga Helena Higher Secondary School te in zona hei hi ani India rama Biosphere Reserve som pathum ma omma diknge diklawin huna intane Diklau. adik na shami sompali chang le lo deu ani ma chang dik nge dik lo enang dik lo tlat som pathum kha dik zo kani shat ta tur ale St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani printing kan ti hi English howin an siam masaber adik nge dik lowin huna intane dik anti an chang dik nge dik lo enang dik lo poi ve Chinese hawin ani kha ngai to ngun tur second grade ve lai la ne nia chuman chan han ngai to chiang le ula un she thausia wi chin ka lo wi pui chin chabu le Helena School te in zona he hi ani nau te mi pa le mei chia an ni na konga mi pa te hi mo phur tu an ni adik nge dik lawin huna intane dik chang rang ve dik
adik nge dik lo enang o chang dik ani mi pa te no te pa te hian poimo tak zet ani ti hakan sainan vele do ni St. Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani Mizo tonga chanchin buchwak ma saber chu Mizo zirtir bu ani adik nge dik lobin huna intane diklo adik nei cha em Mizo le vai chanchin bu en patang adik nge diklo an sang dika adik na chu Mizo chanchin lai sui ti ne ma se ta khana dik na nge ka Mizo le vai chanchin bu a se cha tho ka in ris dika point in muthawan ne dikan point nga chu in muthawan ne chu mang chu a cha shim le lori school te in zona he hi ani Mani lo ka TV serial en lo tak Glistar Boral ta kha Conor Monty ani adik nge dik lawin huna intane Dik dik antia St. Paul sam khan sha em dik lo adik nge dik lo en phatang adik lo ani St. Paul's Christian khan min han shilte se dik na Korimontin. acha adike ale amel charo puisia finti ringot khana no sha pon ni mai the ani lega zona akan lut le ngalanga St. Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani Orville anu Wilbur Wright ten thlo theina aeroplane an mutswak adik nge dik lo din huna intane se zo man lo adik antia adik nge dik lo enang an chang dikani ale hanin sang mar thale de lek de in kun riau chan to in kasha le Helen Higher Secondary School te in zona hei hi ni GDP full form to gross domestic product ani adik nge dik labin huna intane dik adik antia adik nge dik lawenang an chang dikani gross domestic product ti ani St. Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani India ram ro tuitlak zat cho rwalin sang khat somriat millimeter ani adik nge dik lawin huna intane dik adik antia an sang dik nge dik lawin ang sang dik law mai sang khan za somriat millimeter ani za ka han belle zo ulatro le dikhan round 2 kan zawa round 2 khan point nga amu ti hakan soinan point nga apu ti hakan soi vele do shim ani ale relote kan sol lokanga zunramalo thiar ola chan kan len le vat don nya mate ni ring mai nu sangkha zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai mate pa matin tu na puisa ka momoti ATM ma min hak renga tinia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga langem nangni nu pa chu ngen ti molmola hey kan fanuin shilong atangin poisa mi ron cha thuta
mobile banking in kan thon nga la lom le SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu chu kamang tangkai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai avan thove o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome Yes! Kini chung katan chuan mobile banking hi kan lunglom na berani. Street Bank Mobile Banking Service. Mobile banking inter high school competition sang ni som pathum hi loman pakhat na hi fancy electronics ten min tum sak don ti kha kan soi vere du ani le in ti siak na lama kan lu le nga langa round 3 ya kan lu tanga round 3 optional round ani a du ber than tur ani ya tle min azia de hlek tur nga ila optional round na hianin zo na pani ve kan zo do na chu chan mark som ve pu ni ti kha kan soi le du ani le in ring le tem Helen Lowry Higher Secondary School te in zo na hei hi ani annoya ming kan taran hozi nga hian tu hinge India president nito A Lal Bahadur Shastri B Jawaharlal Nehru C Dr Rajendra Prasad D Manmohan Singh in huna internet C. Dr. Rajendra Prasad. C Dr Rajendra Prasad antia andikem enang an chang dikani St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani anwaya ming kan taran housing nga hian tu hinge India Prime Minister nito A Pratibha Patil B Tarun Gogoi C Zail Singh D Chandrasekhar in huna internet Chandrasekhar. D Chandrasekhar antia dikem enang an chang dikani chang dik ve a Helen Lowry High Secondary School te in zona hei hi ani India ramani na poimo chin governor Union Cabinet Minister Supreme Court High Court Justice le adang te pakhat ma la nei velo nam enge ni A Khasi B Garo C Mizo D Naga in huna internet Mizo. C. chang rang thei ve chang mo chang Emily khai chang rang box ya te dikang enang an chang dikani St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani kumsang ka jakwa som palia intran indo pui pakhat na kha engtik kuma nge atop A sangkha zakwa som pariat B sangkha zakwa som pakwa C sangkha zakwa som paruk D sangkha zakwa som pasari in huna internet B. Sangkha Zakwa Sompakwa. changem Hello. dikem enang diklau tlat sangkha zakwa som pariat zogani man molo tur dikhan round 3 kan zova round 4 agan lut ngalang round 4 visual round ani visual round na hian leman enanga amingan soidon ani visual round hian mark nga apu tikha kan soi vele du ani ale henin ringem Helen Lowry Higher Secondary School te in zona hei hi ani Kolhok. Kolhok mo chiangem aniem enang diklautlat hava puala ni kadem lauche kai po ka mo masak baring ka shabik mi alaw niya atang mo turawang boxi mo ale St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani Rashid hindi ka ngem enang chang diglaw vele evan poi ve vavu Mizoram State Bird ani shat tur State Bird to shat nge tur dikhan za ina ganin ti siak na chu kan zo le ta
nak tu ka in exam te chata ka in ti theinan du sakna ka hlan ve ve chowa an miste bula po khan an tlin ngei theinan kan lo soi sak ngal bokani chuanin hunlea ganin hule anga points chu mi ma in kan en photang points en lawa hor ngo chu a thalawin ka sha ole an points mu dan in an lock te ang Helen Lori Higher Secondary School 10 point somruk an mu a St. Paul's Higher Secondary School 10 point somli an mu a Helen Lori de hituna sang jok din munan changa ama ero chu an tlangal don lova an la in khele don chawani chuta chuan mark certain pali in semi final an khel don chaw kan ti to kha ole zain tan chuan kan du to kanga match ni na hem zo hian rei te kan solanga chum zo chuan kan khel le anga chuta chuanin Goodwill Foundation School tele JNV ma mitte anin ti siak vele don ani rei te kan solo kanga kan lo le watang